Sretenje u Srbiji u novijoj istoriji obeležava se svečanim ceremonijama, državnim priredbama i polaganjem venaca u znak sećanja na borbu za slobodu. Gotovo da nema građanina koji nije upoznat sa značajem ovog praznika. Pa moramo se sećati stare tradicije i svega što se dešavalo. U čemu je značaj tog praznika? Pa osnovala se država tada. Zato što je državni praznik i zato što je dan državnosti. Tad je bio srpski ustanak, kako ja dobro se varam. Sreću se leto i zima. Sretenje je postalo simbol borbe za nezavisnost jer je upravo na taj dan 1804. godine u Orašcu podignut prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa Petrovića. Ovaj ustanak označio je početak srpske borbe protiv osmanske vlasti i stvaranje moderne države. Taj datum nam govori u stvari u kakvoj situaciji se našla Srbija onog vremena, odnosno koliko je taj život postao nepodnošljiv kada su u toj Marićevića jaruzi se oni našli 1804. godine. U stvari to je dan ustavnosti, zato što je 1835. godine na taj dan donesen ustav. I to je bio jedan od najnaprednijih ustava svoga vremena. Napisao ga čuveni mladi pravnik Dimitrije Davidović. U duhovnom smislu se proslavlja kao dan kada je Bogorodica prvi put dovela malog Isusa Hrista u Jerusalimski hram, gde ga je dočekao starac Simeon, odakle potiče i sam naziv praznika u crkvenom kalendaru. Među srpskim narodom postoji verovanje da se na Sretenje sreću leto i zima. Zbog toga je uvreženo mišljenje da ukoliko je tog dana sunčano vreme, očekuje nas produžetak zime, a ukoliko je pak oblačno, možemo očekivati uskoro prolećno vreme. Kako Sretenje ima dvojako značenje, u novijoj istoriji ovaj praznik je simbol nacionalnog jedinstva i kontinuiteta srpske državnosti.